Aditya L1 ubalong uliang sun hau uban ningkong jongkari India uban wa jing tip shipang kasngi ula job haka jing yat tawer kabasaw mene por step pengap. Kajing kendu lang kabasaw bat kabakadu jong ka G20 Sustainable Finance Working Group kalakut da kajing job hanong ba Varanasi menehinin kasngi ringkat kijing penbit penbiang ya kakai pot G20 Sustainable Finance Report jong usnam arja apply. MLA kaseng Kongres Maman Khan ula syakiam no hinin kasngi halor kajing syak no ba ulaya don keti ha kajing ki herjat bindrio kabala bethaya kasnong no hau benai nailar. Khubor Penyat District jong ka Kozhikode jong ka Jilla Kerala kalapin bena syuti ya baro ki jaka pule nak benta lasai kasngiru. Ketenat Indian Meteorological Department kalapin bena minta kasih bakandang kajing hak slap habaro ki jaka kathan mingi jong kari India bat syaki benta pedeng jong ka tat hadu ka khatnyo tarik unai lur ki jaka basyapang sapngi kinyo slap hadu kasngi ningkong.